malam hin kho chenera na bon chawin kahin lemove tuni in Corinth mi te henga pole khathot ni na bung khan apat bung sagi keka Bible Hetbe Na Bible Thudoh anabol kit uhitin chule question ho hi Bible alim umlo pa a kahin si mahi tun Thudoh chu pantaw hite Polin ipia ko na kisa indet chu wana kaneje ti kaheve atm adi chu Pathen na ahi 2 Corinth Bung changkhat Verwin tu hi la phat ta ahi verwin tu hi ipiphat hi kiti ham adi chu hu hing phat ahi 2 Corinth Bung changni Polin keima ta le Timothy chule koito kalhang sap leo Pathen chapa Jesu Christa ahi atm adi chu Silvanus ahi 2 Corinth Bung ni changsom leko Pathen tha nin zet leveja ep galvon kivonin atm adi chu chondi na galvon ahi 2 Corinth Bung changsagi ipi chun thi theina hi aval thuma pun athua ka kisilova ka kivon theina dinguwa ka pen jiu ahi kitm adi chu hinna ahi 2 Corinth Bung changli Polin Christa nang ho to ei phut do chule thau ei nu achu ko ahi atiham adi chu Pathen ahi 2 Corinth Bung khat changsom ni lekhat Polin ke ho ipi wanga chon a kahi uvin polamu thea chon kahi pove atiham adi chu ta san ahi 2 Corinth Bung changsagi Polin Corinth mi te koma tros akona hoilai ka cheitai tiham adi chu Macedonia ahi 2 Corinth Bung ni changsom le thum Polin mi thlem thlaho ka bangun ahin la ep ka hi uve atm adi chu kita ta ka hi uve ahi 2 Corinth Bung changgit Polin lungama ka mu ahi ta sa lowa hoilaya kanom zawve atiham adi chu pakai koma ahi 2 Corinth Bung changgit Polin hu hinga hole koi hodinga Pathen lama Christa gimnam tui kahi ve atiham adi chu amang tha ho ahi 2 Corinth Bung ni changsom lenga Polin lunghem ta kabangun ahin la ipijing kahi ve atiham adi chu kipa thanom ahi 2 Corinth Bung changsom Israel chate hon koi mai wa pempum chu ave chang thei pove kitiham adi chu mosi ahi 2 Corinth Bung thum changsagi mitinin ta sa athilbol apha hile ase hile athilbol dungzui chai pi asan che dingham adi chu atoman ahi 2 Corinth Bung changko Polin Corinth mi te koma ep ka bangun ahin la tamta ka hausa atawe atiham adi chu vai chata ahi 2 Corinth Bung changsom Polin themo chana hacha bon alopi ahi le ep hacha chu nasajo che ahi atm adi chu chon phatna ahi
Second Corinth Bung thum changko ibon cha awa koithupi tana anga chu ikila chi dinguham adi chu Krista ahi Second Corinth bunga changko imacha neilohil kabangun ahin la ipi kane kimui atiham adi chu imazo se ahi Second Corinth bungup changsom Polin nang ho ipi het na zong ka kilang zingui tin ka kine mui atm adi chu selepha ahi Second Corinth bunga changsom lekhat Polin Krista a kisumanga chu koidinga kilang lo ahi atm adi chu amaho ahi Second Corinth Bung thum changsom li Polin kape bang nei pe theina dingun koiza a seibanga ka sei kitiham adi chu chate ahi Second Corinth bungup changsom le thum Polin ipi ngailu na chun ka chamlowa e sol ahi atiham adi chu Krista ahi Second Corinth bunga changsom li Polin mizo se thi khela khat athia hi le mizo se chu ipi ahitai atiham adi chu athia ahi Second Corinth bunga changsom li Polin pakai lagau na chana chu ipi ahi atm adi chu chamhlatna ahi Second Corinth Bung thum changsom le sagi chuti ahi je chun tu kala tha in ipilam dola koima ka hetapowe kitiham adi chu ta salam dol ahi Second Corinth bunga changsom le gup Polin ipi le chon set akekopna a umpoi atiham adi chu chon phat ahi Second Corinth bungup changsom li Polin hoi malam josia ne chinton ka umun ahin la ipi in kampo ve atm adi chu kisudongin ahi Second Corinth bungli changet Polin ipi gama chu hingdinga jong ka ki holo u ahita atm adi chu akaya ahi Second Corinth bungkhat changgit izenem itile eho ipi hing in theng ihi vetia Polin aseham adi chu Pathen ahi Second Corinth bungup changsom legup Polin dalmangin ka umun ahi wangin ipi in ka umpowe atm adi chu dalha in ahi Second Corinth bungli changko heje chun ko hile Krista a chu ipi ahi tai tia Polin aseham adi chu akisem tha ahi Second Corinth bunga changsom le sagi ipi changse chu amangama ahitan vewin atha ahi tai tia Corinth le khabua kiseham adi chu alui ahi Second Corinth bunga changsom le sagi Polin nang hon nangai dam uchu kinjong ipi mai ko akangai dame atm adi chu Krista ahi Second Corinth bungni changsom Polin ke ho koidinga palai ka hi ve atiham adi chu Krista ahi Second Corinth bunga changsom ni
chon set hello hill pa chu koi khela chon se a asem a hitai kiti ham adi chu e ho khela a hi second Corinth Bung changsom ni lekhat polin ke ho a thina na ato ahin nang ho a ipin ato ahi atm adi chu hinnan ahi second Corinth Bung li changsom le li mi tam ta in Pathen thu hi doha bol na le ipin amangui tia polin asezem adi chu sumdan nan ahi second Corinth Bung ni changsom le sagi polin nang ho ipi lekha thot na hi uve ati ham adi chu Krista ahi second Corinth Bung thum chang thum mu thei thil chu chamcha khat dinga ahin mulo thilwang chu ipi adinga ahi kiti ham adi chu ton sot a ahi second Corinth Bung li changsom le gate aje chu pathe lam dola lunghem chun ipi aso sa ji ham adi chu hu hingna ahi second Corinth Bung segi changsom Bible quiz thu ano nom seinom ineidiu le ke phalam lo heli hin seiji u hitin chule thudoh ho adi iza na seidem komena hin seiji u hite